Pozdrav YouTube, Axiom ovdje. Danas ćemo uraditi jedan kratak video. U pitanju je set Vera šrafcigera. Hoću da uradim ovaj video iz jednog razloga, čisto da vam dam moje mišljenje u vezi ovog seta šrafcigera koji po mom mišljenju svaki profesionalni električar ili bilo ko ima dodira sa strujom bi trebalo da posjeduje. Cena ovog seta varira između 50 eura do 80 eura, sve zavisi koji set uzmete. Ja ovdje konkretno imam KK-VDE 17, to je bukvalno set od 17 različitih delova u sebi. Zbog čega sam se ja odlučio za Vera šrafcigere? To su po mom mišljenju, a boga mi po mišljenju mnogih drugih, jedne od vodećih kompanija na tržištu koja proizvodi profesionalni alat za električare. Znači, mogu da kažem da je ovo, pored Knipexa, moja omiljena marka što se tiče alata za struju. Evo vidite kako dolazi u ovom pakovanju, koje mogu da vam kažem izgleda fantastično. Bukvalno kao pakovanje nekog mobilnog telefona, ovih novih generacija ili tableta ili ne znam, veoma kvalitetno pakovanje. Otvara se na ovaj način i unutra imate ovaj, što ga oni zovu pouch sa šrafcigerima. Imate naravno njihovo neko papirno uputstvo, ovdje su dimenzije svega što imate unutra i dobijate jedan stiker njihov. I naravno pogledajte samu kutiju kako to izgleda i kako je to urađeno. Znači ova sama, da kažemo, torbica ili taj pouch, ponovo, neverovatno kakvog je kvaliteta izrada. Imate ovdje za pojas da ga stavite. Vidite njihov logo i šrafciger ovdje. Kad ga otvorite, evo šta se nalazi unutra. Bukvalno imate dve drške sa njihovim patentiranim sistemom za menjanje nastavaka. Kao što možete vidjeti, znači ovdje imate ispisano da je do 1000 volti, da su uradili VDE testiranje. Ergonomija ove drške je stvarno fantastična, znači idealno kako vam leži u ruci. Evo pogledajte, palac ovdje, dlan ovdje, prsti ovdje, neverovatno dobro leži u ruci. Znači, evo, u ovom prvom modeljku imate jedan ravni, koji je ovako, kažem, najveći ravni šrafciger. Sljedeća dva su vam krstaci. Sad ću vam malo kasnije počitati tačno koje dimenzije se nalaze ovdje. U sljedećem odeljku su ponovo još 4 različite vrste krstaka. Sa druge strane dolaze vam toreksi, imate 1, 2, 3, 4 bukvalno znači od desetke, 15, 20 i 25 toreks. I u ovom zadnjem odeljku su vam još 4 ravna šrafcigera, znači od najmanjeg pa do najvećeg. Znači evo sad ću da vam samo pročitam tačno koje vam veličine dolaze, kako se to po standardu već i naziva. Znači imamo dve ručke 2x817 VDE, jedan veliki ravni, znači 0,6 x 3,5 x 154 mm, krstaci 1x154 i 2x154, to su vam krstaci. Imate zvezdasti, to je PZ1 i PZ2,
i zatim imamo torekse, kao što sam rekao, 10, 15, 20 i 25 i ponovo ravni 0,4 puta 2,5, 0,8 puta 4, 1 puta 5,5 i 1,2 puta 6,5 mm. Znači, bukvalno u ovom setu imate sve što vam je potrebno za, ponovo, po mom mišljenju, što vam je sve potrebno za rad kao električar ili za bilo koje druge poslove. Znači, naravno, pretpostavljam da vi znate kako to sve funkcioniše, imate nastavak, držku i ovako se jednostavno ubaci unutra i to je spremno za rad. Da se promeni nastavak, stisne se ovaj mali prsten, izvučemo nastavak, ubacimo drugi i spremni smo dalje za rad. Kvalitet, kao što već po koji put napominjem, je izuzetno kvalitetan. Ručka je od neke kombinacije plastike i ovo žuto je guma, znači izuzetno dobro leži. Nisam siguran od čega je metal, ali pretpostavljam da je neki hrom vanadijum u pitanju. Naravno, vrhunskog kvaliteta. Ponovo. Ono što je interesantno kod ovih, pogotovo kod ovih ravnih šrafcigera, vidite, ovo su, uradili su i takozvana slim serija. Ovde su suzili su ovu izolaciju da bi mogli da pristupite nekim dubljim šrafovima bez smetnje, jer kod mnogih šrafcigera imate debelu izolaciju koja je mnogo deblja od samog vrha i onda bukvalno u vrh vam uđe, ali ova izolacija sprečava da uđe dalje. Oni su to dobro primetili i samim tim su, kao što vidite ovde, suzili taj prednji deo koji vam bukvalno omogućava da uđe na sva ta mesta. Znači, to je otprilike sve što bi ja hteo samo da vam kažem. Pokazat ću vam samo na par primjera kako to izgleda kad se stavi, gde ja koristim ovo. Znači, najviše kao električar i naravno kada radim instalacije klima uređaja, izuzetno su korisni, pogotovo što imam svaki mogući nastavak koji mi je potreban za teren, podnesem, znači samo ovo sa sobom i sve je tu. Mislim da ovaj set može da vam traje dobar niz godina, tako da nemate problema da će vam se odlomi vrh, da će da vam se oguli ovo i da sistem će da prestane da radi. Ovo je jedan od inače patentiranih sistema, tako da sa moje strane samo reči hvale. Naravno, ovaj video nije sponzorisan od Vere, ja sam ovaj set kupio sa svojim novcem i hteo sam da napravim ovaj kratak video čisto da bi vam dao neko moje mišljenje ako se razmišljate o kupovini ovakvog seta. Ako vam se svideo ovaj video, zamolio bih vas da se subscribe-ujete ako već niste do sada. Lajkujte video i ostavite komentare dole. U videu šta god vas interesuje, slobodno pitajte, iznesite vaše mišljenje o ovome, tako da svima bude mnogo jasnije o čemu se ovdje radi. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav od Axioma. Ćao!